дар рӯзҳои тобистон бихӯр ғами зимистон. ҳарчанд фасли тобистон паси сар шуд, аммо ҳаво хеле мусоид аст ки аз меваву сабзавотҳои фасли гармо барои сармо хӯрданиҳои гуногун омода ва захира намоем. салом бинандагони азиз, ин барномаи назаре ба зиндагӣ аст. бо таклифу пешниҳоди кумитаи маҳаллаи Сарибаландӣ мо таҳиягарон имрӯз барномаро оид ба омодагӣ ба зимистон гузаронӣ ва инчунин анъанаи хуби миллати тоҷик меҳмондорӣ омода менамоем. моро пайгирӣ кунед. Сарибаландӣ яке аз маҳаллаҳои қадимаи шаҳри Хуҷанд буда, сокинони маҳалла аҳлона зиндагӣ мекунанд. Дар ҳама кор муттафиқанд. анъанаҳои миллиро пос медоранду ба насли наврас меомӯзонанд. барнома дар ҳавлие сабт гардид ки на танҳо манзили зист аст, балки як осорхонаи воқеист. соҳиби хона мегӯяд, ба сохтмони ин хона зиёда 150 сол шудааст ва аз насл ба насл мерос монда, ин ёдгориро намехоҳанд ки вайрон созанд. پدرم میگفتند که این اکن از بویوی بویکالان ماندگی، این اکن از حسابی و یا اکن حاضر تخمینا حساب کنم اگر 150 سال زیاد شدگی اندی قصه هیچ کم نمیداند، چونکه زمان صدبه گذاشتن نکن. پدرم داداشان بودن، شریف خوجه بودن و هم پشتگی نیست. اما عیناً خیلی که شما در دوره‌های خردی میدونید هیچ جاشون نرسید؟ هیچ جا رسیدگی ما نه. من جا رسیدگی ما همین پایینش و همین پنیرش رنگ و براش دیگه باشتن اگر همین پیش چخیل بود، همین دوره قدیم چند سال شدگی هیچ کم نمیدونم. دام که این خانه همین خیلی پنیرش دیگه زنده حسمی نیسمی نمیدن دیگه جاها وای دیگه دیگر گون کردگی ما رسیدگی ما نه. این نقشه‌نگارای خانه هم قدیمی هستن؟ من این نقشه‌نگارش کدگی نیکی چوباش کنه من این روان کنه روان بیام رستگی ما نیمو من روان هم دیدو قوتاش میدارد روان سیقبتا وایش هم سیقبتا اینا همین خانه نقشه‌نگار سانه انوای ایبان من بالاخانه من این ایبان همین یک وقت به پشتگیم استاها کدگی یک وقت به پشتگی اینا اکن نه دادام میدانن نه امکان میدانن هیچ کی نمیدانن ابو بکلان ماندگی میگفتن همش. سببی همین دیگرگون نکردن در چیست؟ ما خواستیم که همین تاریخی ماند گفته. این اکن دیگر کنی دیگر تو من میگن حاضر پتالوگ به من اوی کدام یک همین سالی رنگ کنم و ابولش لختی هم گفته. لیکن با اوی کدام گفتم این رنگی خودش پیشتره هیچ کی بر رسیدگیش نیه. ما گفتم حاضر رسیده گفتم تاریخش وایرام میکنم گفته همون با بومش پتالوگ کاش کردی ولی بومش هم رسیدگی مونی منه بومش هم لوی شیفر کردی نیه اینجا همون بود لوی لویش فقط لویش میکنم من یاونتاش نه شیفر نه تونکه کدیگه ما نه لویشی کنه پتالوگش هم انی خودش پنیلش هم انی خودش فقط دیوالش رنگ سفید کدیگه خلاص سفید دیگه هیچ جوش به هیچ ما رسیدگی ما نه رستوراسیون کدیگه نه اما تاکچه هایم خیل بود همون خیل همون داری همون بویکالان ماندگی این اکن حساب کتاب من به تخمینا 150 سال زیاد شدگی. ӯ кӯшиш дорад ки манзили тарихӣ нигоҳ дошта шавад ва ба наслҳои оянда ҳамчун ёдгории гаронбаҳо мерос монад. هم به نوشته ماندگی و رقم به هست نویده ایوره هم حیواننده
همش به هم ورقه من میتیم پدرم کی بودن پدرم پدرشون کی بودن بوام کی بودن بوکلون کی بودن همشون نوشته موندیم فقط سالی تولدشون هیچ کیم نمیداند ما پدر ما پستگی نه فقط همین پدرم 25 بودن 1925 سرافت اگر فرزندان اینجا ویران کنن چی؟ اکو اینا شازی ما نمیدانم که اکو من هکون حرکت میکنم که همین تاریخی ده این استاد حرکت میکنم من میگم من اینسانده جا هست من ایناش سانی پشتگی منه تو همینه همش کنه این روانه یا هم خیلی روانه اونجا دیگه به شما نمیدانم من چند کس گفتن که همینه وای پلاستیک کنیم من گفتم نه پلاستیک هوا نمیگذارد این من این تختی همین تختی خودش خانه زمینش زمین چخیل همین دوری پیشنده بود زمین من این اینانده چوکل ما میگوییم چوکلش سنگ چیندگی هم تو سنگ انیکو اینانده بیتون سیمین نیست سنگ چیندگی سانی بالاش به وای موندگی نامش چیزی یعنی بروس هم هایی سانی بویرو موندگی بویرو سانی تاکورچی همش گیداگید بروس هیچ چیو رستگی ما نه همش اینی خداش من اینم بروس منه وای خانه هم ایبان هم بروس همش بالاخانه هم وقتش پشتی کنه بالاخانه هم پیشتر همین چند سالی باشه وقتش همه یکل ایستاده است هیچی ریستوران نکردم این بینوی کهن به نظر عادی می نماید اما باشندگانش دلی بزرگ دارند همسران عبدالحکیم عبدالحمیدов و مطلوبه قمرова سالهای طولانی خوشبختانه عمر به سر میبرند صاحب فرزند و نبیره‌های زیادی هستند محض خاکساری و مهربانی آنها امروز همه را سرجم کرد ما خود شاهدی مهمان نوازی این عائله گشتیم ما محله های مهمان نماز هستیم ما تیز جمع شده میستیم هر ماه ما گم شده من خونه یادرگاه ما شده مهمان داری کده میشیم من این روزا ما با مهمان داری کده محلنگه های جیغ زدیم فرزنده ها ما دختر ها هم ماشون و یاد میدیم که اینها گم نکنن آینده این ماهای دوام تیان اینها من از بچگی هم شنیدم که مهمان عطای خدا است بنابر همین هر قدری که مادرم دعوت میکردم ما شادی بچه ها شادی میکردیم که انا مهمان آمدن خانه ما پوری انسان های نیک هستند و از آنها بهره میگرفتیم اکنون ما همین را و سن سال ما به همین درجه رسید که ما چون مادران میخواهیم که خیلی که ما را تربیه کرده بودن مادران ما همین خیلی نسل نورس را نیست تربیه نماییم و امروز خواستیم که همین مهمانداری های به فرزندان خود به آینده های خود یاد بدهیم چون که ملت ما ملتی است که نیک بین نیک سریشت مهنت قرین انا همین را تهیه کرده استاده امروز ما باز زم به مهمانداری خزینه خود را در زمستان چخل پر کردن را افاده کردنی هستیم یعنی ذخیره زمستان را افاده میکنیم که فرزندان ما با چشم خود دیده سبزوات های زمستانه بهارانه به زمستانه چخل بهره گرفتن انسان را نشان دادنی هستیم سراغت ای دوست تو در سراغ کیستی من در سراغت ای دوست تو در سراغ کیستی با پرتوی جمالت نور چراغ کیستی با پرتوی جمالت نور چراغ کیستی من عاشقی تو هستم مهر صمیمی بستم من عاشقی تو هستم
аввал дар ошхона бояд бар сар рӯмол баст. Барои чӣ? Барои он ки ҳамин мӯе ки дар сар дорим духтарбачаҳо ва занҳо бисёр ҳам зебанда аст. Мо зеб медиҳем вақтҳое ки хуррамӣ мекунем, хушбахтӣ мекунем, тӯйҳо мерим, бисёр зеб медиҳем. Локин дар ошхона ин тавр шуданаш мумкин нест. Чунки анамон мӯҳои фатилаи мо мумкин аст барои ҳамон он чӣ ки мепазем ба ҳамон ҷо афтад ки вақте ки ягон кас хӯрданӣ мешавад, вақте ки мебинад ки мӯй иштияш баста мешавад. Бинобар ҳамин ҳамеша бояд ки дар ошхона рӯи моли сарамонро баста бошем. ҳамеша тозаи озода бошем, фақат ки дар ошхона бештару бештар. Чунки гигиене ки мо ифода кардани ҳастем аз ошхона сар мешавад. Мо бояд ки ҳамеша даста мо тоза бошад, ҳамеша он чӣ ки мо лавозимоте ки ба дег меандозем тозаю озода вайро ба дег андозем. мана то омода шудани ҳамин хӯриши ҳозир мана барои зимистона тайёр кардигаҳомо бид боз мо унҷо мана меҳмоноштиян бо чӣ хел меҳмондорӣ ёшо ёд метим ҳамроҳ. вақте ба хона меҳмон меояд, албатта ҳар як соҳибхона аз пайи омода намудани ягон намуд хӯрокӣ гарм мешавад. инҷо занҳо якчанд навъи хӯрокҳои миллиро номбар карданд ва як намуди хӯроки қадимаро омода намуданд. хӯрокҳои миллӣ ҷудоям бисёр ҳастанд. мо аз модаркалонҳо, очи бибиҳо, мо аз модари худамо, аз қайнобваҳомо ва ёдмондагӣ ҳол то ҳоле ёд метиҳанд. оши палав, якум оши палави мисол миллии тоҷикона ин оши палав, хомшӯрбо бо гӯшти гӯспанд, бо гӯшти гов ва мошгурунчай, шӯли мошакай, мошгурунча бо каду меанзим, инам ваи пештаро медарод, мошгурунчи кадугин ҳай, ғӯрагин ҳай, шӯла мошак, кичирӣ мекунем, кичирои қимадоруш бо алоҳида вай када кичириҳо мекунем, манту ҳай, шавлии қоқин ҳай, мана бисёр хӯрокҳо мӯл. албатта ин хӯрокҳое ки шумо номбар кардед зеби дастархон ҳастанд, лазиз ҳастанд. боз кадом намуди хӯрок аст ки агар бехос мана ба хонадони мо меҳмон ояд, мо чӣ кор кунем? Кадом намуди хӯрокро ба зудӣ омода кунем? моч мисол оши орди калонсолҳо бисёр ҳам хуб мебинанд онро. ҳозир ман сиру асрори тез тайёр шудани як хӯрока баъд мегӯям. ҳозир намуди тайёр кардани онро ҳозир ҳамроҳи мани хоҳаракам нишон додани ҳастам. хӯроке ки ман ҳозир гуфтани ҳастам ин туппа ҳисоб мешавад ки сиру асрори тез тайёр шуданаш. баъд вақте ки ман аввал нишон медиҳам ки чӣ тавр тайёр шуданаш дар кор бо ҳамроҳи хоҳарам, баъд сони сирашро ба шумоён гуфта медиҳам. бо як савол, оё мо анамин оши туппаро ба назди меҳмон гузошта метавонем? албатта гузошта метавонем, чунки ҳамон замоне ки омаданд дастархони мо ороста аст, лек таоми гарми доғе ки мо тез тайёр карда метавонем анамон ҳаст ки мо хӯроки қадима аст ки мо вайро аллакай пешбинӣ карда тайёр карда мемонем. ман сирашро баъд сони ба шумоён гуфта медиҳам. ҳоло тайёр карданашро нишон медиҳем. барои туппача тайёр кардан ба мо аввал ор дар кор, дута тухм, сони камакак намакоб дар кор аст. чизе шӯрбоша тайёр кардан, пиёз, гӯшт, сони бехи, сабзи ва камакак ҷазм мекунем, мезирбонему, сони об андохта меҷӯшонем. دلبری برگی نازی این چه بهانه بازی اشوا و قهر بسیار اشوا و قهر بسیار با دل من چی سازی دلبری برگی نازی این چه بهانه بازی
نزن یار قلبی مرا مکن یار میشکند دلی گل ناز و ادا فکن یار جلوه و گل نزن یار قلبی مرا مکن یار میشکند دلی گل ناز و ادا فکن یار دل بری برگی نازی این چی بهانه بازی اشوه و قهر بسیار با دل من چی سازی شکر شکر نازنین خنده نما گل نشین در سر زلفت بناز گل بزن و گل بچین شکر شکر نازنین خنده نما گل نشین در سر زلفت بناز گل بزن و گل بچین دل بری برگی نازی این چی بهانه بازی اشوه و قهر بسیار با دل من چی سازی نشین نشین در برم کرت گلابی مزن مزن دل برم حرف اتابی دیمان دیمان بر سرم دستی محبت مرم مرم از درم برکه یابی دل بری برگی نازی این چی بهانه بازی اشوه و قهر بسیار با دل من چی سازی мавзӯи дигаре ки ҳоло мехоҳем муҳокима кунем ин меҳмондорӣ мебошад. пӯшида нест ки миллати тоҷик хеле меҳмондӯст аст ва расми хуби мост меҳмондорӣ. меҳмондорӣ ин рамзи меҳрубонӣ аст, эҳтиром ва дӯстии байни одамон мебошад. аз пешвоз то марҳилаи гусел меҳмондорӣ одобу услуб ва нозукиҳои худро дорад. ҳам таомдан ва ё шинонда монда девида мо ошхона намерем. албатта ваҳо барои хӯрокхӯрӣ намебиён, барои дидорбинӣ мебиён, барои мо як хабаргирӣ мебиён. калонсоло бошанд, агар ҳамин калонсоло як ҳолпурсива мебиён. бинобар ҳамин вақте ки меҳмон аз дар медарояд мо аввал хуш пешвоз гирем, бо ханда, бо рӯҳи чеҳраи хандон. ҳазор агар хонаи ягон нохушӣ шуда бошад мо вая нишон надода ва як хушу хурсандона пешвоз гирдем якум. баъд як ҷои тоза вақте ки ваҳо медароянд албатта кӯрпа чои тоза андохта, болишто монда, баъд ҳол пурсӣ када, гапзанон када, пас секин ҳозир ман меоям гуфта рафта як дастархонда он чи ки ҳаст ҳамона назди меҳмонба ҳозир кардан омода кор. лекин аввал нонро пора мекунем. ин дар пешам мегуфтанд ки нон бо ин азиз шавитон гуфта падару модаромо ҳамин хел вай мекарданд ки нони бисёр ҳурмат кунтон. ин меҳмонам ҳамин буин ки иззат када омад моям ҳамона ҳамин хел иззат кунем ки ҳамин хел нон бо ин азиз шуда гардад. бинобар ин нон аввал пора мекунем, баъд чой. ҳамун маракава мисол ё хонава калони хона нона мешканад. мана унтукада рӯш ба нигоҳ када истода унтукада мешканад. лисостоми духтарако ана лисостоми ойшахон ана михела ёд гирдон а бача.
باید که ما اول چای را 3 مرتبه چای و به پیالمو ریخته میگرانیم میگوییم اینه باد میکشیم میگرانیم میگوییم 3 بار میکنیم هم رنگش نغز میبرد هم شامو تقبه میشیند اولش رو خودمون مینوشیم برای آنکه برای چو خودمون مینوشیم برای آنکه یک بار طعمش میبینیم رنگو و ایش میبینیم پس شد می بلند شد می سونی میهمان با یک وکده دراز میکنیم با دست راستم وقت چای رو ریختن در کار کمتر کده و میهمانی که اصلا کلانتر در اویل میهماندگی همونو دراز میکنیم مرحمت گنای جان شما درست من گری چای خورید ای نازو نعمتا گرتان چشیده استان لیکن من بو علاوه میکنم دختر کوی که پیوله رو چخونده پرتافته یک سلفیت که یکونست که یک بار پوک کرده گرفته بعد مهمونو و دیم اگر با این از طرفی گیگین سلامتی مو فایده کلان دارد خوراک تهیار کساستگی هم مهمون نفهمد یک روز یک مهمونی در اویلی ما اومده موندن من حیران شدم چی کار کنم بعد سبزی کارتوشکا پیاز و این کلافری بالغوری همه های گرفتم گوشت مای در کلولکه چیکدم اونده ناتشون بیشتم دخوفکو موندم کلنویم دخترم بیام میگم که شما همین خیلی مهمان پاسداری کنتون که هیچ یک چیز پذیر رویتون که و او خورسان شود یکون تا مهمان برای خوردن نمی بیاد برای یک عزت و احترامی منو شما می بیاد که یک خبر گفته بیم بنابر همین خیلی کرده گسیل میکنم از وی اگر وی باشد آش پلو باشد لیکن من نمیدانم دیگرای خانه مو همه وقت زیربک کده خلطینک بماندگی زیربک مو تیار من گابزنان کشنم که این در رو مبینی 15 ساعت با آش گرفته میبیاد در وقتهای پیشین یخدان نبود لیک مادرم همین طور میکرد که برگی تاق میچیندن از اولی بهار اول جرقاسی برگاش هست که برگی تاکی مهی نشه میگرفتند و سوزن گرفته به من یاد میدادن که کنی دخترم اینجا نیشین انا همین ریسپان گذرانو من اینه بین که من چخه میکنم سونی از مبین همون برگ مبینش از همه مبینش همین سوزن میگذراندن با ریسپان و همین قدر کرده سو آهسته اون تو کرده میبستند و یک میخچه همون پیشتر قزناق میگفتیم تقخانه میگفتیم که فقط دیوارش از خاک عبارت بود لاین بود و چراغش نبود چون که در تاریکی در زهی همون خاندانه همون شدگی انمی چیزهایی که در زمستان گذرانده شدن در کار است استعمال کردن در کار خوب می ایستاده است به مثال برگی تاق و بالایش به یک بیاری می پرتافتن که چنگ و غباری همون خاندان نشود و این چنین پیازها رو می گرفتن در کدام موسم در همون موسمی که ماهای اکتبر آخرهای سپتامبر بود پیاز می گرفتیم و همون پاجامه های بود که دراز ها انداخته میموندن که سبزی پیاز نمی سبزد داخلی وای به پیاز نمی سبزد و با همین طور میکردن و یک میخی دیگر به میموندن میخ کرده هم دراز کرده میموندن یا اینکه گوییم که اناره همین دوتا گوشکی و یک شسکو هر دوش جوسر کرده استاده بعد سونی از دو طرفش ریسپون کرده استاده می آویختیم با خاندانی که همون قزناق گفتنی گپ هست همون قزناق با می آویختن دراز کرده بیهی یا اینکه انگور همین خیلی می آویختن که از این طرف تا این طرف باشد زیرش به تغاره ها و دو سه طرف آب میموندند و یک شنگلی من همین شنگلی انگور یک گرفته یک دانشه گرفته به نوع اولش هست که اینجا هست باشد میگه به نوع اولش هم تو انداخته میگذاشتن چون که این انا همین نوع از این غذا میگرفته است و این پوچ نمیشده است گوش پخته میمونن ارداخ کده میمونن یک کس بیاد اگر چی کنیم گفته
ё ин ки даро тайёр мешудагӣ ин хӯроки туппаям даро тайёр мешавад кунем агар даро бемош даро тайёр мешавад угроям ҳамин хел агар мо боз акун вақте ки як рӯзи одиқ ба мо як сурфаи кушоим агар ҳамуна хушк када гирон монем қоқ када гирон монем ҳама чиз ба вақти саросимагӣ худо моям агар саросима бошем агар ҳамуна даро омода када метавонем меҳмон биён агар бо ҳам ту дигар агар мо туппаи даро гирифта бим болош ба гӯшти пухтага мо монем агар ин аллакай мобайни 10-15 минут тайёр мешавад ё угроям ҳамин хел дар хона худашон бо дасти худашон кунанд меҳр мегӯянд дар чашм асту меҳр дар хусусан аз они мард меҳр дар ҳамон хӯроке ки занаш кардааст ҳамтуми ҳамсараш кардааст дар хона нишаста ҳузур карда хӯрдан чӣ хел асту дар бегона ҷой тарабхона чӣ гуна аст ҳаловаташ дар хона дигар аст бинобар ҳамин ана ҳамин ҳаловати хонае зан бояд муҳайё кунад мард ба вақте ки мо бекор мешинем ман мегӯям сабзи реза када монитон баъзе сабзие нахӯ так када монитон холодильник ба акози мани ҷавоно бисёриҳо кор мекунанд то акор мебиён то сабзи реза мекунанд ҳамин бекори вақтҳои бекориотон ба ҳамин чизҳои тайёр кадамотон дар мағозаҳо бештар пайдо шудаанд он гӯштҳои тайёр шудаанд ки бо ҳар намуд дар дохилаш мекунанд бисёри шавҳарҳо вая намехоҳанд мо дар хона метавонем ана ҳамонро тайёр карда истода яхдонба гузорем ки ҳам то омдан замона ҳамона тайёр карда тавонем ба мисоли мана мо мегӯем қалама мекунем қалама мекунем мо қаламаи печонида бо ҳамон равғанаш бо сарафан пӯшида яхдонба мемонем ҳамто ки шавҳар омад аввал қалама сони баъд дигар чизомои то хӯрдана тушпира ё ин ки бо дигараша тайёр карда метавонем ки нисбати дар мағоза буда маззаи он тамоман лаззати он дигар аст дар ин ҷо дар бораи меҳмондорӣ бисёр ҳам суханҳои зиёд гуфтанд ва ман ҳаминро илова кардани ҳастам ки вақте ки меҳмон меояд ба ғайр аз оне ки ин ҷо гуфтем агар ягон фарзандамо ё наберагамо назди мово омда ё ягон чиз гӯяд ё ин ки берим ба модараш ки гавзистад мо ӯро ҷамъ карданам мумкин не ваҳое ки вай меҳмон ба даро вай мешад ки ё мо омдигомо ҳамиҳо даро бачаҳошон ҷанг кадосам ё мо хеста буравем мекуфта ваҳо иво мекунанд در و دیواری جهان خود در و دیواری زن است کاری دنیا همه در پی روی کاری زن است در و دیواری جهان خود در و دیواری زن است کاری دنیا همه در پی روی کاری زن است نیست جز باری خسان بار که مردان بکشن غمی دنیای نبو کوه نه همه باری زن است барои туппаро тайёр кардан аввал сардега андохтем сардега аз чӣ иборат аст мо аввал пиёзро реза мекунем гӯштро реза мекунем сабзиро реза мекунем картошкаро реза карда ба як тараф мегузорим аввал пиёз ва гӯштро андохта истода хуб нағз мезирбонем чунки маззаи лаззаи гӯшт баъд таоме ки тайёр карда истодем барояд ва баъд сабзӣ ва ҳам картошкаро андохта ба вай камтаракак помидор меандозем ки рӯяш
خوراک‌های رویش سرخ شود و وای را تیار کرده آبش را انداخته میمانیم و کمتر پس کرده میمانیم بلیق جوشیده است که مزهش خیلی خوب می شود. سیر در آن است که ما توپه ها را بریده یا که اوگرا را بریده خشک کرده و یک جای پناه میمانیم که به وی هیچ چیز نرسد، بالایش را پناه میکنیم که یگان چی ندارد. در همین گونه خلطه ها یا اینکه بانکه هایی که 2 لیتر هست همونجا داخل کرده میمانیم. ما همش را بس روی سرفه مانده خشک میکنیم و وی را بعد انداخته میمانیم. اگر که همون وقتی مهمان آمدن این البته سیر ما است که در رو طعام ما تیار می شود. در راه پیشی پادون در سری قامتاتون، در راه پیشی پادون در سری قامتاتون، در رفت و آمداتون من صدقه و من صدقه، در رفت و آمداتون ای من صدقه و من صدقه. شما شیرین است قند و عسل برین است، حرفی شما شیرین است قند و عسل برین است، در دل ما نگین است من صدقه و من صدقه، در دل ما نگین است من صدقه و من صدقه. ما البته پیش از مهمان آمدن علاقه ذخیره مهمانی داریم، چون که ملت ما بسیار بسیار مهمان نواز است. عزت کرده، حرمت کرده نزد خونه ما و آمدن، این علاقه روحی بلند میگیریم که همین انسان وقتش یافته برای دیدن ما آمدن گفته خرسند شده، اون چی که هست در خونه ما هم رو در رو مهیا میکنیم نزدشون. مهمان با فضیلت خود با نیکی خود به ما عبرت است. احترام ما بود است که نزد ما آمد. چون ما احترام کرده آمد و ما وی را احترام نکنیم، باید که احترام کنیم. بنابر همین آنچه که در خانه داریم، آنچه که می توانیم همش را پیش نظر آن هویدا کرده باشیم. چون که 1 ساعت میشند، 2 ساعت میشند، شب و روز در خانه ما نیست که وی می رود. با چهره شاد زندگانی کردن ما در کار است. چقدر که ما خدا ما چهره ما شاد باشد، همین قدر خاندان ما آباد می شود. بونвони азиз, ташаккур барои иштирок ва заҳмат дар барнома. Мана хӯрданиҳо низ барои зимистон омода шуданд. Иззати меҳмонро чӣ гуна ба ҷо оварданро низ гуфтем. Бигзор новбаста аз фасли сол дастархони ҳар як хонадон фаровон ва кошонаҳо равшан аз қудуми меҳмон бошад. جوانای امروز بسیار کارها رو یاد گیرند. جوانای امروز ما اگر ما زنهای پیشتر به اینها کار یاد ندیم آینده چی می شود؟ برای همین آنها همین خیلی آنها یاد گیرند آینده زندگی هاشون نشود. برنامه امروزه رنگارنگ از آن می باشد که عنعنه‌های ملی توأم افتادند. سرودی الله رو نیز در برنامه جای دادیم. البته تربیت فرزند از علی مادر سر می شود و من یکی از علی که برای فرزندان ما می خواندیم از مادر ما آموخته بودیم، همون رو می خواهم زمزمه کنم. ای طفلکی گل بوی من، صد برگ من، دل جوی من، با ناز و راحت خواب کن، آسوده در پهلوی من، با ناز و راحت خواب کن، آسوده در پهلوی من.
الله جانم علیا شیرین جانم علیا جانی جوانم علیا بهتر ز جانم علیا من پاسبانی خواب تو من آب تو من نان تو من آفتابی بی غرور من پر صفا مهتاب تو الله جانم علیا شیرین جانم علیا جانی جوانم علیا بهتر ز جانم علیا سحر عطری صبا خاطر پریشان گشته است бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс дар зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.